Yes, reka nongere ngusuze kandi ngo ikaze nizere ko ukomeje kumererwa neza cyane mu bice bitandukanye by'isi uhereremo kuri Kiba ry'inyonza Talk Sport. Twihuta cyane sasa tugomba kugaruka ku makuru noneho agezweho kandi kuvuga kuri mugoroba. Very interesting, very good news. Cristiano is back in Manchester United training first team. Yabaze kugaruka umuvandimwe twa Cristiano Ronaldo kabisa mu myitozo equipe ya Manchester United. Hanyuma rero yuko umuvandimwe yari yarahanwe kabisa kutagaruka mu myitozo ndetse bigatuma asibana mu kipe ya Chelsea. Yaje rero kwitegura match kabisa bagomba gukina muri ikipe ya Sheriff Tiraspol umukino wa Europa League igomba kuba mu ijoro ryo kuwa kane. So kuri wa kabiri rero n'umunya Portugal akabagarutse muri Sweden rero nyuma y'ibiganiro mu gitondo yajyanye n'umutoza w'ikipe ya Manchester United ndetse no kurangiza ibintu byari yahawe kabisa. Akabagarutse muri bagenzi be rero ku myaka 37 n'umwe mari bamaze iminsi bavugisha abantu benshi cyane kabisa. Namakuru agezweho kandi kuvuga ko mugabo tugomba kuza kugarukaho witwa Sergio Kun Aguero mu kiganiro rero hari ibiganiro ajya kunde gukora kuri Skype akaganira n'abanyamakuru cyangwa se akaganira n'abantu batandukanye. Uno mugabo rero witwa Sergio Kun Aguero aganira na Erling mu kiganiro live bakoranaga yavuze ko ngo kwa Pep Guardiola ngo byabaga ari ikizira ndetse kikanazirirwa cyane kumva ko umukinyi afite ibiro biri hejuru ya 80 ngicyo gihe ngo ntabwo abagamire gukora imyitozo nawe ngo agombaga kugenda ukashaka uburyo ibiro bya bigabanuka ukabaza ukaza gukora imyitozo bigendanye n'iby'umubiri wawe yagombaga kuba wemereye kuba wagira. So rero akaba ari amagambo yatangaje n'ubundi ari kuganira n'iki cyamo kugitwa Erling. Yavuze ngo iyo ibiro bya biri hafi 80 mu byukuri ngo wabaga ufite ibyago byuko ushobora kuba wahanwa gacibwa n'amanda n'amafaranga atukaba utakina ariko gacibwa n'amanda mu byukuri ati ibingibi byabaye kenshi gashoboka kuri jewe no kuri bagenzi banjye. So rero ati imbere ya Pep Guardiola ati ikintu cyitwa ibiro byinshi ngo byabaga ari ikibazo giteye ubwoba ati cyakora ati nakundaga uburyo ari umugabo uri strict cyane aravuga neza cyane umugabo witwa Pep Guardiola wana mutoje w'ikipe ya Man City. Mu gihe kandi umugabo witwa Stuart Pearce yatubwiye ko ngo abona witwa Phil Foden ngaba mwiza cyane gukina ikipe ya Man City ariko byagera ko ikipe y'igihugu Bwongereza ngo ubwiza bwe bukabura cyangwa se ubuhanga bwe ngo ntibugaragara cyane muri ikipe y'igihugu y'Ubwongereza. Akaba rero yabivuze nyuma y'uko umwana w'imyaka 22 y'amavuko asa naho rumwe mazaba batwaye ikipe y'igihugu Bwongereza mu kirere gikombe cy'isi igomba kubera muri Qatar mu kwezi gutaha. So rero tubwiye ko mu byukuri ngo amubona ari mwiza yari gukinira ikipe ya Manchester City kurenza uko amubona ari gukina ikipe y'igihugu y'Ubwongereza. Hanyuma kandi imana makuru komeje kuvugwa witwa Rio Ferdinand yavuze ngo ntago witwa Jadon Sancho akwiriye gukora akazi ko kugarira gusa ahubwo namenye ko no gutsinda ibitego ari akazi agomba gukora kandi akagakora mu buryo bwiza cyane. Akaba rero ari amagambo yatangaje nyuma yuko no muvandimwe akomeje nyuma yuko bamukritisa minsi yatambutse nyine bavuga ko ngo batajya bafasha equipe kugarira. Ubu rero ngo yaraje ngarabikora kabisa ngo bituma ngo ahunga izamu cyane numva ngo twa Jadon Sancho. So rero akaba yongeye kwibutswa mu byukuri ko afite akazi gakomeye cyane ko komeza gufasha equipe ya Manchester United mukomeza gushaka ibitego. Akaba rero yibukijwe nande na Rio Ferdinand uno defense rero wahoze akinira Manchester United. Twita cyane kandi amakuru akomeje kuvuga kujya kano kanya witwa Callum Wilson-Odoi yavuze ko ngo icyari kiza cyane cyo kuba yasohoka muri equipe ya Chelsea akajya kongera kurefreshinga amaguru cyangwa se akajya kongera gukina umupira bihoraho kugira ngo azagaruka ameze neza cyane. Uno musore rero watijwe muri equipe ya Bayer Leverkusen avuga ko nta kabuza uko byagenda uko ariko kose ngo igihe cy'indizanyo cye nikirangira mu mpera z'isezo azatagaruka mu gihugu cy'Ubwongereza aje gushaka umwanya wo kubanzamo. Avuga ko ngo kugira ngo abone umwanya muri equipe ya Chelsea ngo byatewe n'imvune yatanduye yagize rero ngo ikaba yatumye rero atabona umwanya uhagije wo gukina mu gihe nyamara witwa Thomas Tuchel ngo yaramufitiye icyizere muri saison ishize bigatuma n'umuvandimwe ataribuze kugira gute atarabonye umwanya uhagije wo gukina muri Chelsea byanamuviremo guhita atizwa muri equipe ya Bayer Leverkusen. Arimo kandi harakomeje kuvuga kujya kano kanya mu mikino ya Champions League witwa Brighton ku mugoroba rero aribuze kuza gusubira kuri stade kabisa ya Signal Iduna Park aho yakoreye amateka. Abo rero cyasa abafana equipe yitwa Borussia Dortmund bakaba bari kuvuga ko bamuteze umugabo witwa Yusufa Mukoko akaba rero ngo bamuteze kugira ngo aze kuza kubahangana kuri mugoroba mu gihe ari ruteza mu kipe ya Borussia Dortmund iri kugenderaho muri iyi minsi. Numva ngo witwa Yusufa Mukoko rero ukomeje kwitwara neza cyane ibintu byatunganye cyane. Umupeti rero Yaounde yari mu gihugu cya Cameroon akaba ngo ari muri radar nundi za Pep Guardiola ku buryo rwose atagize igendo kawenda cyase bikamukundira ngo mwaka utaha witwa Mukokasha kwisanga ageze mu gihugu cy'Ubwongereza kuko ngo Pep Guardiola amukunda bipfa bidapfusha. Ari makuru kandi akomeje kuvuga kujya kano kanya hari umugabo witwa Kevin Cabell akaba rero ari umujandere w'ikipe ya Arsenal yavuze ko ngo ari bishoka cyane ngo witwa Mikel Arteta akitwarira witwa Marcus Rashford muri sama itaha ngo tazaba afite umwanya cyangwa se ngo utameze neza cyane muri kano kanya muri equipe ya Man United tutari kwitwara neza cyane kandi ngo amasezerano akabenda kugera ku musozo. So muri imyaka
rero ngo utarigeze yemeza Ten Hag mu buryo bwa nyabwo mu mwaka utango ubwo azabasohotse muri equipe ya Man U ngo Arsenal ngo iramutse ikoze uko ishoboye kose kamuzana ngo yabari umukinnyi uri buze kuza kwihereza umusaruro. Mu gihe kandi makuru akomeje kuvuga cyane kuri Cristiano n'amakuru ari cyane menshi amugarukaho mu agent witwa George Mendes yakomeje kuvuga ko ngo amakipe yo mu gihugu cy'Ubwongereza harimo za Chelsea, Arsenal ndetse n'ikipe ya Newcastle zose mu kwezi kwa mbere ngo zakifuza Cristiano. Icyakora ngana amakipe ngafite ubwoba bw'uko ngo aramutse ahageze ngo ashaka kujya hindura ibintu ngo ari impamvu atabize kuza kuba yaguma mu gihugu cy'Ubwongereza. Hari inkuru zijyana n'equipe ya Napoli ndaza kuza kusikubwira mu kanya gato cyane kuko ni bimwe mu byo naguteguriye ariko kandi abantu benshi bakomeje kwibaza ibitaragenze neza cyane ku muvandimwe witwa Raheem Sterling muri equipe ya Chelsea n'umusore w'ikipe ya Chelsea ubu nafitiwe n'icyizere gihagije kabisa n'umutoza w'ikipe y'igihugu y'Ubwongereza. Abantu bakomeje kwibaza nyuma yuko n'umuvandimwe aguzwe n'ikipe ya Chelsea imutanze $50 z'amapawundi imikuye muri equipe ya Man City ngo gukomeza kwimpressa gukomeza gukora ibisa naho ufite gukomeza gukora ibikomeye muri equipe ya Chelsea nko bikorwa muri equipe ya Man City ngo bikaba bigoye cyane. So rero n'umuvandimwe w'umuwinga utari kwitwara neza cyane muri equipe ya Chelsea ni umwe mu bafashe equipe y'igihugu y'Ubwongereza kugera ku mukino wa nyuma y'igikombe cy'isi cyo mu plutôt kugira ku mwanya gukinira umwanya wa gatatu mu gikombe cy'isi cya 2018 ndetse no kugera ku mukino wa nyuma wa muri 2020. So rero ngo kote kwitwa neza cyane muri Chelsea ngo ntabwo biza kuza gukuraho ko umutoza w'ikipe y'igihugu y'Ubwongereza agomba kumugirira icyizere ku rwego rw'ejo cyane kugira ngo ariko yazamufasha mu mikino yo muri Qatar. Mu gihe kandi tujye muri equipe ya Chelsea hari umusore witwa Omale Hutchinson rero akaba ari umpeti wahoze anakina equipe ya Arsenal baje kuza kumugura bamuzana mu equipe ya Chelsea. So amakuru aturuka mu gihugu cy'Ubwongereza akatubwira ko ikipe ya Chelsea ngo muri we imbonamo Eden Hazard mushya ku buryo ngo azatanga umusaruro mu gihe kiri imbere ubwo azabatangiye kubona umwanya uhagije wo gukina. Akaba rero ari umusore kenshi ukina mu batarengeje imyaka 21 ku buryo rwose ngo birashoboka cyane ko ikipe ya Arsenal ishaka kuzamugira icyizere minsi mike ikipe ya Chelsea ishaka kuzamugira icyizere minsi mikeya iri imbere. Hanyuma kandi tukivuga ku makuru aduzana ikipe ya Arsenal n'ubundi reka ngaruka ku muvandimwe witwa Sergej Milinkovic-Savic akaba rero ari umusore w'ikipe ya Lazio de Roma mu gihugu cy'Ubutaliyani akaba na kapiteni wabo n'umugabo mu ikipe ya Arsenal ashaka gukora swap deal aho iri buze kuza kumara agaciro ka $52 ikongera Sambi Albert Lukonga umusore rero w'ikipe ya Arsenal wakuye mu gihugu cy'Ubirigi ikaba rero yareko yanesha ikipe ya Juventus iryamye kuri umusore kandi mushaka hasi hejuru. So mukuru turika mu gihugu cy'Ubwongereza akatubwira ko Sambi Lukonga wifuje gusohoka mu ikipe ya Arsenal ngashaka ko yagenda muri swap deal akaba yasoka akerekeza mu gihugu cy'Ubutaliyani uno musore myaka 27 akinjira akaza gufasha mediane equipe ya Chelsea equipe ya Arsenal. So rero Savic amaze gutsinda ibitego 4 ndetse natanga assist 7 mu mikino 12 amaze gukina muri championnat mu gihugu cy'Ubutaliyani ndetse no ku mugabane burayi wose muri rusange muri equipe ya Lazio de Roma akaba rero ari umwe bakomeje kwitwara neza cyane. Mu gihe kandi mari makuru akomeje kuvuga kugira utuvugana reka tunyarukire gatoya muri equipe ya Tottenham Hotspur hari makuru atubwira ko witwa Cristiano Ronaldo na Pierre-Emerick Aubameyang bano sore kandi babiri bakaba batitabira imyitozo yo kuri munsi equipe ya Spurs of Tottenham kwera imvune bafite umwe afite imvune mu kukibero undi akagira imvune iyo afite hari imvune ku kibero hano hejuru munsi kibuno undi akagira imvune ku mfundiko. So rero bano basore kandi babiri bakaba bari gushidikanywaho akamukina ikipe ya Spurs of Tottenham igomba gukina ikipe ya Sporting Lisbonne muri Champions League ku munsi w'ejo ku munsi wo kuwa gatatu akaba rero baranamisinze match y'ikipe ya Spurs of Tottenham batsinzwe muri ikipe ya Newcastle muri weekend itambutse. Mu gihe kandi ari amagambo yatangajwe na Rio Ferdinand asiga avuga cyane muri minsi kuri Manchester United yavuze ngo Erik ten Hag ngo mu kugarura Cristiano yaba yirinze ibyago bishaka kuza kuba muri ikipe ya Manchester United ndetse ngo ni inama yaba yaragiriwe n'umutoza witwa Sir Alex Ferguson mu gushaka uburyo yagarura Cristiano muri ikipe ya mbere kugira ngo yongere akore imyitozo n'abagenzi be. Nababwira rero ko n'abandi witwa Cristiano yamaze kugaruka muri equipe ya mbere rero ngo Rio Ferdinand asanga ari inama umutoza cyangwa se wahoze umutoza witwa Sir Alex Ferguson yaba yamugiriye kugira ngo agarure n'umuvandimwe yirinde speculation ndetse n'ibihuha bikomeza kugenda bigaruka kuri equipe ya Manchester United. Mu gihe kandi mari makuru akomeje kuvuga kujya kano kanya umujandere w'umunyabrazil witwa Ronaldo Gifaro muri mwese nibazo ko muramuzi ntago yigize ashyira Cristiano kuri liste y'abakinnyi afata nk'abibihe byose mu isi y'umupira w'amaguru. Liste y'abakinnyi nka Lionel Messi, Maradona, Ronaldinho, Neymar ni liste ndende kabisa mu by'ukuri yakoze ariko witwa Cristiano Ronaldo ngo ntago yigize amushyira mu bakinnyi byose baba isi y'umupira mu kiragano cyase kuva witwa Ronaldo Gifaro yabamenya. So rero n'umunzani yazanye kuri Cristiano akaba ari n'abazi nawe by'ukuri. So yamuzanye n'umunzani utangaje muri buno buryo byatumye abantu bakomeza kwibaza kuri umuvandimwe kuba atakize Cristiano niba ko ari gufana Messi cyangwa se ari gukomeza kumushyira mu ntambwe 18 cyane. Ari makuru kandi akomeje kuvuga muri equipe ya Paris Saint-Germain witwa Lucas Campos akaba rero ari chief executive w'ikipe ya Paris Saint-Germain cyangwa chief of football muri equipe ya Paris Saint-Germain. No mukapo rero ukora muri equipe ya Paris Saint-Germain akaba
atashyize Cristiano plutôt akaba hari amakuru asohotse atubwira ko ngo barashaka gusaba bitwa Lionel Messi kuba yakongera amasezerano muri equipe yitwa Paris Saint-Germain, icyakora ngo bagasigarana ikibazo kimwe gusa ngo cyuko salary y'umuvandimwe ngiri hejuru cyane kuko ngahembwa miliyoni 35 z'amapaundi za buri mwaka. So rero amakuru akatubwira ko ngo ari amafaranga ngo ni menshi cyane mu by'ukuri, ngo nubwo bashaka kumwongera amasezerano ariko ngo iyi ngo deal bagomba kuzaganira bakareba niba basovinga kino kibazo kugira ngo Lionel Messi yongere amasezerano, bakaganira ku mishahara ye ndetse n'amafaranga agomba guhabwa mu kugira ngo yongere amasezerano. Icyifuzo yari kongera amasezerano ariko ngo umushahara ni ikintu cyo kuba baganiraho. Ani makuru kandi hakomeje kuvuga muri kano kanya Luka Modric akaba rero yamaze gutangaza ko igikombe cy'isi kigomba kubera muri Qatar kizaba ari cye cya nyuma, cyangwa se azaba ari irushanwa rya nyuma muri equipe y'igihugu cyangwa se imikino mpuzamahanga y'ikipe y'igihugu. So rero uno mukapo ukina ikipe ya Real Madrid rero akaba atubwira ko yarategereje kuzareba ko yazagaruka mu mikino ya 2024 ariko ngarasanga bidashoboka cyane kuri igikombe cy'isi muri Qatar, agishobora kuba ari cyo cyanyuma cye ku myaka 37 yagiye afashe igikombe, yagiye afashe ikipe y'igihugu mu mikino itandukanye, aho muri 2018 yafashije kugera ku mukino wa nyuma batsinzwe muri ikipe y'igihugu y'Ufaransa mu gikombe cy'isi cyabereye mu gihugu cy'Uburusiya ubwo batsinzwe ibitego 4-1 ndetse akaza no kuba umukino w'irushanwa. Ibintu byaramufashe kuza gutwara igihembo cya Ballon d'Or. Uno mukapo rero akaba atubwiye ko rwose uko byagenda kose igikombe cy'isi cyo muri Qatar nicyo kibuze kuza kuba ari cyanyuma kuri we, yitwa Luka Modric. Mu gihe kandi mani makuru mbere ko tuza kuza guclosinga haracyavuga byinshi tugomba kuza kugarukaho. Reka nkubwire ko kugera kano kanya rero ishyanga ry'umupira w'amaguru ku mugabane w'Uburayi UEFA ryamaze kuririzinga statement igaragaza ko match equipe ya Juventus n'equipe ya Benfica ngitari buze kuza kuba ifite goal line technology. So reka akaba ari statement bashyize kugira ngo ataza kuza gutungurwa ni match rero bakatuga ko mu by'ukuri kugera kano kanya no match equipe ya Benfica rwose n'equipe ya Juventus iri buze kuza kuba rero nta goal line technology iri buze kuza kuba ihari ku mpande zombi. Ni match itegerejwe kuri iri joro yo mu itsinda hashi mu mikino ya Champions League itegerejwe kuri ijoro, bakatwa ko rwose kujyanye kose ntabihari. Ano kandi mani makuru akomeje kuvuga still mu kanya gato mu kiganiro cyatambutse, nababwiye uburyo ikipe Arsenal na Chelsea zose ziri gukora uko zishoboye kose kugira ngo zizasinyisha umugabo witwa Wilfried Zaha uva muri equipe ya Crystal Palace ugomba gusoza amasezerano. Icyakora amakuru ahani angera kujya kano kanya ari kutubwira ko witwa Patrick Vieira yamaze kumukonvenka ku buryo twabifiriza rwose ngategereje kuba yakongera amasezerano muri equipe ya Crystal Palace y'igihe kirekire. Ni mu gihe rero yarari mu mpera n'uri z'amasezerano ye, gusa ahari kano kanya makuru avuga ko ngo ari buze kuba yakongera amasezerano muri equipe ya Crystal Palace. Gusa ni nk'uko dukomeza kugenda dukurikirana cyane tukareba ukuntu bigenda. Hanyuma kugira ngo iki kiganiro kibashe kukugeraho neza cyane byagizwemo uruhare na Bismart Rwanda. Bismart Rwanda iduka ryiza cyane bari gufitiye imyambaro myiza cyane, abashaka imyambaro yo gukora na siporo, amajezi meza cyane agezweho kabisa maya makipe akomeye ku mugani w'Uburayi yakomeye yose kabisa. Ushaka jezi original apana zazo nusanga bapapira n'iki byose za fake zangwa z'amafuti, ndakubwiza ukuri jya muri Bismart Rwanda. Bismart Rwanda sibyo byo inagufite ko n'amakoti ateye ubwoba y'amasirimu meza cyane, amakoti ava muri za Turukiya, amakoti ava mu Butaliyani, yayandi ujyana mu bukwe, yayandi ujyana mu nama, none amashati agezweho amadebana kwakira kitu mu byukuri. Ndakubwiza ukuri korana na Bismart Rwanda ubundi bigufashimo gweze byose wakifuza. Ibaza umuntu kugira amakote, umuntu gufata akaguhereza jezi wifuza zose kari ku mafaranga make cyane. Mbabwiza ukuri abanyarwandakazi mu nkuke kano kanya Bismart Rwanda mbahaye rinye y'ahantu wakuri inkweto nziza zigizwe zo kwambara ku makoti, amashati y'amusirimu. Nukuri kw'Imana umenye ko nicyo gisubizo cyonyo gihari cyatuma umuntu abasha kwambara akaberwa, yaba jezi nziza yaba n'amakoti yo gukodesha yo kugura, byose muri Bismart Rwanda. Bakora hehe? Bakuranga mu mujyi kuri munsi gato ya Centenary House. Ushaka kwinjira munsi ya Centenary House cyangwa kwinjira ku marembo arebana ni posta ndi bacuza amatelefoni, ubundi gahunda twazagenda neza cyane muri Bismart Rwanda. Fata telefone hamagare 0781 46 48 92 cyangwa 0787 22 88. Bismart Rwanda bakwatsi. Mujye kandi mani makuru akomeje kuvuga kugira ubu ngubu mbere ko nza kuza guclosinga bya Kizona bibabwiye nabwo ko agatse imyitozo nago nza kuza kubisubiramo. No Jandira akabari buze kuza kugaruka ufite agatse imyitozo itegura match equipe ya Sheriff nago nza kongera kubitindaho. Ahubwo mani makuru akomeje kuvuga kugira kano kanya witwa Ansu Fati mu gihugu cya Espagne. Ansu Fati ni umwe mu bakinnyi batishimye cyane cyane equipe FC Barcelona. Ikimwe mu bintu bitamushimishije ngo umwanya wo gukina uhagije atari kubona. So umusore rero amakuru atubwira ko ngo binashobotse rwose ngashaka kuba yasohoka muri equipe ya FC Barcelona in case atababonye umwanya uhagije wo kuba yakina. N'umwana ukiri muto cyane rero
wazamutse muri Barcelona afite imyaka 16 y'amavuko, ubu tuvugana akamaze kugira imyaka 19. So ibinyamakuru bitandukanye birimo na radio kabisa, radio ikomeye cyane mu gihugu cy'Espanye twangwa ni radio Estadio Nacho yamaze kutubwira ko Jorge Mendes mu agent we yamaze gutekereza ko mu byukuri no musore agomba kuba yasohoka akagenda akajya mu equipe nyuma y'uko ngo atari ko umwanya uhagije wo gukina muri equipe ya FC Barcelona. So amakuru akatubwira ko rero nyuma y'abakinnyi barimo ba Rafinha, ba Ferran Torres, ba Ousmane Dembele na ba Memphis Depay ngo bahanganiye umwanya mu byukuri ngo we akaba atari ko umwanya uhagije wo gukina nyuma y'uko umwaka ushize ari bwongere amasezerano agomba kumugeza muri 2027 ndetse kuba yayongeye ufite harimo akanuka FIDA extension ko kugeza muri 2029 ngo ntago bikora ko mu byukuri ari umukino utishimiye kujya kano kanya ku buryo ashaka ko yasohoka muri equipe ya FC Barcelona in case atakomeza kubona umwanya uhagije wo gukina. Gusa ni nk'uko dukomeza kuzajya tugenda dukurikirana cyane ariko kandi akomeje kuvuga kujya karo kanya ikipe ya Newcastle United yamaze kujoininga ikipe ya Chelsea mu makipe ashaka kumva n'imwe ikipe ya Brighton and Hove Albion umusore rero w'umubiri witwa Leandro Trossard amakuru atubwira ko ino kipe ya Newcastle yashaka gutanga nibura miliyoni 25 z'amapound kugira ngo rero yabone umusore w'imyaka 27 y'amavuko rero ukomeje kwitwara neza cyane aho amaze gutanga assists zigera kuri 2 akanatsinda ibitego 3 muri Premier League rero muri iyi season rero amakuru rero aturuka mu gihugu cy'Ubwongereza akatubwira ko kugira ngubu ngana makipe ko arabiri y'abacezi n'ikipe ya Newcastle ngo ziri kurwanira uno musore hasi hejuru. So Brighton rero ikaba yaramuguze muri 2019 imikuye muri equipe ya Genk mu gihugu cy'Ubelgiji ubwo yari mutanzeho miliyoni zigera kuri 7 zonyine z'amapound. Ni nk'uko dukomeza kugenda dukurikirana cyane tukareko ko bizakunda ano kandi Real Madrid nabo bakamejeje cyane ku musore witwa Wayne Son ngo aramuka sose mu equipe ya Tottenham Hotspur araza kwisanga in New Santiago Bernabeu. So rero akaranjuro tinga kabatekereza ko ingi ngari mu bashobora kuba yakora uyu mwana rero umaze kugira imyaka 30 y'amavuko yajoininze equipe ya Spurs of Tottenham muri 2015 ave muri Bayer Leverkusen atanzwe miliyoni 22. So rero akaba amaze kwitsinda ibitego bigiye ku 36 anatanga n'imipira anatanga n'imipira 76 yose yavuye mu bitego mu mikino 341 amaze gukina equipe ya Spurs of Tottenham. N'umusore rero uri kwinjira mu mwaka wa nyuma w'amasezerano mu by'ukuri akaba rero ngo atishimiye cyane kujya kano kanya mu equipe ya Spurs of Tottenham bivuga ko n'umwaka sose rwose ikipe yitwa Real Madrid yaba iri muri bubi kuryo ibeze kuza kuba yibikaho uno umvanimwe. Gusa ni nk'uko dukomeza kugenda dukurikirana cyane tukabikora bihagaze kugera aka kanya. Ikipe Chelsea yakamejeje nk'uko nashatse kwivuga kare ariko navuga neka mbanze nyihorere ndebe aho biza kuza gushya bishyira ariko yakamejeje mu gushaka umusore mu kuvuga cyane kumvanimwe witwa Victor Osimhen akaba rero ngo performance yagize ku ikipe ya Roma mu mukino batsinze ibitego kimwe gusa muri weekend n'umusore ufite risk close ya miliyoni 87 y'amapound igenda igafata miliyoni 100 z'amayero ngo ikipe ya Chelsea rwose ngerere bigasanga ari umukino nibura aramutse aje mu gihugu cy'Ubwongereza ashobora kuba yabafasha mu buryo bwinshi bugiye butandukanye. Gusa ni nk'uko dukomeza kugenda dukurikirana cyane tukareka ukuntu bigenda mu gihe twarusha no Spalletti mutoza ikipe ya Napoli mu by'ukuri ngo arashaka ko n'umuvandimwe mu by'ukuri ngakomeza kugenda amufasha mu mikino myinshi itandukanye kujya tifuza kwa yasohoka muri ikipe ya Napoli ese azabyiraho. Gusa n'amakuru tuzadukomeza kugenda dukurikirana cyane tukareka ukuntu bihagaze kugera aka kanya. So ni byinshi bikomeje kuvugwa cyane byinshi bikomeje kuvugwa gusa muri kano kanya ndumva kwa mpini aho ngaho by'umudirecteur technique mu sheke Chelsea naje kuza kubigaruka nibaza ko nabivuzeho mu kiganiro cyatambutse nagonze kongera kuza kubigarukaho ibyuko Cristiano agomba kujya muri equipe cyangwa se yifuza kujya muri equipe ya Napoli mu gihugu cy'Ubutaliyani bivuze nago nshaka kongera kubigarukaho ahubwo ahangaha munyemerere aba ari umba mpini muri kano kanya ubone mbifuza komeza kugira byiza cyane rero komeza kugira umunsi mwiza muri Imana ibarinde.